Sibingelele kubantu bakwaZulu Natal sikhona ke la Victoria Mxenge Hospital nakuyila ebesizofuna ukuthola isiqinisekiso kubaphathi bakhona la ePharmacy yase Victoria Mxenge ukuthi ngabe ubuqinisekiso bokuthi imithi ayisekho kuze kushaye uApril bungakanani ubuqiniso bayo nomphathi ke la kuyena ophethe iPharmacy socela ubatshele emakhaya ukuthi ubani wakabani wenzani la esibhedlela. Ngiyabingelela kakhulu kubantu bonke umphakathi wonke. Igama lami nguSimangele wakwaHlongwana, mina umphathi wePharmacy yase Victoria Mxenge Hospital. Njengomphathi wasePharmacy ungasiqinisekisa yini ukuthi lezi indaba esizwa kuthiwa aninayo imithi enikhiphela abantu ikakhulukazi lekuthiwa ichronic medication noma yezifo esiphila nazo ezimbela mbela aninayo, ungasiqinisekisa ukuthi ke ikhona imithi la ngoba sikhona la futhi engibona ngathi ikhishwa khona imithi la ngibona ngathi bakhona abayithola imithi ni iqiniso ukuthi imithi ayikho ezibhedlela njengamanje? Cha, akulona iqiniso. Imithi sinayo, le mithi okuthiwa imithi ichronic medication, imithi yezifo ezizimbelambelane sinayo, siyabanikeza abantu njengoba nibona nje namba abahleli balindile imithi, abanye ade sihlangana nabo bayiphethe imithi yabo. Kona zikhona inselele ekhona ukuthi eminye imithi ayitholakala, kodwa ke njengosokhemisi siqeqeshiwe ukuthi uma umuntu imithi othile ungekho kumele senze njani. Impilo yabantu ihamba phambili kithina, sisebenzisa ulwazi lwethu esiqeqeshwe ngalo ukuthi uma khona umuntu ongekho sixoxisane nodokotela enze njani, simnike emanye ama-alternative, eminye imithi ekhona elapha ngokwefana, kodwa imithi yona ikhona, siyabanika abantu. Ebengifisa futhi ubaqinisekise kakhulu ilaba abezifo izimbelambela lezo chronic ngoba phela ubungozi balesi statement esikhishiwe kuthiwa imithi ayikho, kukhona ozovela ngavuke namhlanje ukuyolanda imithi yakhe. Ngabe isiniphelele yini kulesi sibhedlela sala imithi ka chronic? Cha, imithi ikhona, siyakhuthaza abantu bavuke baye esibhedlele bazothola imithi yabo ngoba mabengayithathi imithi yabo sikwazi kahle mhlophe ukuthi izifo zabo zizokulapheka kahle. So imithi ikhona, abantu abavuke beze esibhedlele bazothola imithi yabo. Uyayizwela ke mlaleli ekhaya, ngempela udaba lolu sithe asingalokhu silixoxa njengoba kuthiwa siyaxoxa nje. Kuba kuhle masiza kubanikazi balo udaba kuzo ikhongo oqobo seVictoria Mxenge bayasho ukuthi cha ngokwazi kwabo bona ayikabikho into ethi imithi ayisekho, bazoqhubeka beyikhiphe imithi, basithembisa futhi bazosazisa makungathiwa kufika leso sikhathi, kodwa ngokwesimo esibheka ngaso asiyiboni sisondelele esimeni esingathinta ukuthi kungabikho ukuphuma kwemithi kuze kushaye uApril njengoba kubikiwe. So sisala eVictoria Mxenge siyayichitha imbiko ethi ayikho imithi noma abantu abaseze ukuyithola imithi kuze kube uApril. Siyabonga.